Uhawe ikaze kuri Kigali Life Official. Kuri uyu munsi tukuzane urutonde rw'imari zishyushye kuri kigalife.co.rw tariki ya 19 Nyakanga 2023. Imari ya mbere ni igitanda cyiza gikozwe muri ribuyu gifite santimetero 160 ku 190. Kiragurishwa ibihumbi 170 giherereye mu murenge wa Kanombe akarere ka Kicukiro. Imari ya kabiri ni Toyota Corolla automatique yakozwe 2004 isa n'ubururu ifite imiryango 5 iragurishwa kuri miliyoni 6,800 ikaba iherereye Nyarutarama. Uramutse wishimye waza kuyisura. Imari ya gatatu ni inzu igurishwa kuri miliyoni 90. Iyo nzu iherereye Nyamirambo. Iyo nzu ifite ubuso bungana na metero kare 430. Ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, parking. Kugerayo bisaba iminota 5 utwaye imodoka uvuye mu mujyi rwagati, ndetse iyo nzu iri muri metero 200 uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Imari ya kane tugezeho ni Kia Hybride model ya 2013 automatique ikoresha essence n'amashanyarazi, ikaba ifite ibara ry'ubururu, ikaba ifite imiryango 5, ikaba igurishwa miliyoni 11. Imari ya gatanu tugezeho ikaba ari Purbial igurishwa 900. Abafite akabari cyangwa abandi bagikenera gukora business ya BR cyangwa we n'abandi bashaka kwikoresha mu gihe bakina, mushaka kuza kuyigura ku 900. Imari ya gatandatu ni Hyundai Santa Fe yakozwe mu mwaka wa 2008, ikaba ari automatique, ikaba ari mazutu, ifite imyanya 7 yo kwicarwamo. Iragurishwa kuri miliyoni 7,300 ihereye Gacuriro. Imari ya karindwi ni Liberator Kama Sutra Sex Chair. Iyi ntebe abandi bakunda kwita romantic chair. Iragurishwa ku 120. Haba harimo no kwikugezaho mu mujyi wa Kigali. Imari ya munani ni imodoka ya Toyota RAV4 automatique yakozwe 2009 essence, ikaba isa na silver, iri kugurishwa miliyoni 14. Uramutse uri interesse waza ukigura iyo modoka. Imari ya 9 ni intebe nziza zifite imyanya 5, imwe ifite imyanya 3 indi imyanya 2, ziragurishwa ku 450 zere Kanombe Gasaraba, waza ukayigura. Imari ya 10 ni ikibanza cyiza giherereye Karumuna ucyambukanya Barongo ugana Bugesera. Birumvika ko ari umusozi ubanzirizaho akarere ka Bugesera, ikaba igurishwa, icyo kibanza kikaba kigurishwa miliyoni 9, kiri neza kuri kaburimbo. Imari ya 11 ni igitanda cyiza gikozwe muri ribuyu gifite santimetero 160 kuri santimetero 190, kiragurishwa 160 giherereye Kibagabaga. Imari ya 12 ni inzu nziza iri Kanombe, ishaka ibihumbi 100 by'amadolari, ikaba ifite ubuso bungana na metero kare 310. Inzu ubwayo yubatse ku buso bungana na metero kare 400, ikaba ifite icyumba cyo kuriramo, igikoni kiri moderne, ikaba ifite corridor 3, ikaba ifite ibyumba 4 na toilette 3, ikaba ifite annex ifite ibyumba 2 na toilette. Byo annex ikaba ifite parking yajyamo imodoka nk'icumi, ikaba ifite ubusitani bungana na metero kare 120. Iyi nzu yubatse ahantu heza kandi ituranye n'izindi nzu nziza, ndetse yanubatswe hakoreshejwe ibikoresho bikomeye. Imari ya 13 ni ikibanza cyiza kingana na metero kare 301. Iki kibanza gikora ku muhanda, kiri ruguru y'umuhanda, kiri mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Karama mu karere ka Kicukiro, kirashaka miliyoni 9. Icyo kibanza ukigeraho iyo wamanutse hari abita mu Busanza, ahimukiye abantu baturutse mu gace ka Kibiraro na Kangondo. Imari ya 14 ni inzu y'imbwa iri kugurishwa 250, ikaba iri Kicukiro munsi ya Mount Kenya University. Niba ufite German Shepherd, American Pitbull, Belgian Malinois n'izindi mbwa nini, cyangwa uteganya kuba wazitunga, iyi nzu y'imbwa wayihaha ikagufasha.
icya 15 ari nacyo cya nyuma ikaba ari imodoka ikodeshwa ku 600, ikaba ari Toyota RAV4 automatique, ikaba itaramara ukwezi kumwe igeze mu Rwanda, dore ko yaturutse ku mugabane w'Uburayi. Wakoze cyane kubera igihe cyawe wafashe uri kureba zino mari zigurishwa. Niba ufite ikintu ukeneye kugura cyangwa kugurisha, watwandikira kuri WhatsApp kuri 0783 515 900, ndetse ushobora no kubona ibindi bintu bigurishwa kuri www.kigalilife.co.rw. Mwakoze cyane, bye bye.